I want to talk tonight about spiritual warfare. Chcel by som dnes večer hovoriť o duchovnom boji. If you have your Bibles, get ready to run through them. Ak máte svoje Biblie, pripravte sa, že ich budete prevetrávať. I tend to drive all over the place when I speak. Keď začnem hovoriť, tak ja ju prevetrávam celú. Even the sidewalks aren't safe. Dokonca ani bočné chodníky nie sú bezpečné. Keď šoférujem, tak idem všade. Dokonca ani chodníky nie sú bezpečné. I got that. Oh, yeah. No wonder my jokes go over so badly. It's okay. Ephesians chapter 6. Efežanom 6. Verse 12. 12. verš. Says, we do not wrestle against flesh and blood. Hovorí sa, naše bojovanie nie je proti krvi ani Against telu, principalities, against powers, ale proti kniežatstvám a proti mocnostiam, against rulers of the darkness of this age, proti vládcom temnoty tohoto veku, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. proti duchovným mocnostiam zla v ponebeských oblastiach. I want to just share a little bit tonight about spiritual warfare and Chcel by som dnes večer trochu hovoriť o duchovnom boji. a little bit of the journey that I've been on there. Trochu o ceste, ktorú som v ňom prešiel. Just agree with Mike's prayer for a little bit of help right now from the Lord. Teraz sa zhodnem s tým, čo sa Mike modlil, že trošku potrebujem pomoc od Pána. There's a battle going on. Okolo nás zúri boj. It's a battle that's been going on since the beginning of the creation. Je to boj, ktorý pokračuje od počiatku stvorenia. It started in the heavens and it passed into the earth. Začal na nebi a preniesol sa na zem. It started with one of the angels, one of the light bearers. A začal sa u jedného anjela, u jedného svetlonosiča. And then it passed to Adam and Eve. A potom bol prenesený na Adama a Evu. And we all inherited a battle. A my všetci sme zdedili bojové podmienky. Some of the body of Christ says, I'll let someone else do the warfare. Mnohí v tele Kristovom hovoria, nechám boj na iných. Unfortunately, you can't step out of the battle. Na nešťastie sa však z boja nedá vystúpiť. If you quit fighting, you're simply losing the battle. Ak prestaneš bojovať, jednoducho prehrávaš. It's a lifelong battle. Je to celoživotný boj. God's desire is for a people who war rightly. Boh túži po ľude, ktorý bude správne bojovať. And as the body of Christ, Ako telo Kristovo we've not been very effective in our warfare. sme v našom boji neboli veľmi účinní. The good news is the battle's already been won. Dobrá správa však je, že vojna je už vyhratá. It was won at the cross. Bola vyhratá na kríži. It was won at the resurrection. Bola vyhratá vzkriesením. Jesus led captives, Ježiš dnes viedol zajatých v zajatectve za sebou. and has released gifts to men and women. Uvoľnil dary pre ľudí. The Lord Jesus Christ has already won the battle. Pán Ježiš Kristus už vojnu vyhral. There are these little skirmishes that still go on. Avšak je niečo, čo stále ešte pokračuje. The scripture says that those skirmishes are not with people. Písmo hovorí, že tieto naše zápasíky alebo malé boje nie sú proti ľuďom. On the contrary, they're with forces, dark forces. Naopak, bojujeme s temnotami, so silou, s mocnosťami temnoty. Forces that most of us can't even see. Mocnosti, ktoré väčšina z vás nevidí. But the good news is we've been given the weapons. Dobrá správa však je, že máme zbrane. Our leader has already won the fight. Náš šéf už vyhral boj. And there's simply the walking out unto the end of the victory in Christ. Našou úlohou je jednoducho kráčať až do konca vo víťazstve v Kristu Ježišovi. I want to talk first about the camps. Chcel by som najprv hovoriť o táboroch. There are two camps in spiritual warfare. V duchovnom boji sú dva tábory. Both camps go on day and night right Obidva now. tábory teraz fungujú dňom i nocou. Both camps send out their missionaries, their warriors. Obidva tábory vysielajú svojich misionárov, svojich bojovníkov.
Both camps are primarily set in a thought pattern. Obidva tábory sú v podstate v bojovom stave. In Revelation chapter 4, Zjavenie 4. there's the revelation of a camp, Vidíme zjavenie tábora. a warfare camp. Vojenského tábora. There's a king seated on a throne. Na tróne je posadený kráľ. Revelation chapter 4 verse 8 says that day and night there are creatures. Zjavenie 4.8 hovorí, že dňom i nocou. And day and night these creatures do not stop calling holy. Sú okolo trónu bytosti a dňom nocou tieto bytosti neprestávajú kričať svätý. It's the camp of the Lord and his warriors. To je tábor pánov a jeho bojovníci. It's a camp of worship. Je to tábor uctievania. It is a camp of high praise. Je tábor vyššej chvály. It is where our weapons are effective. A tu fungujú, sú účinné naše zbrane. It is the victorious camp of God. Je to víťazný Boží tábor. Revelation chapter 12 verse 10. Zjavenie 12.10 There's the indication of another camp. nám dáva náznaky ďalšieho tábora. It too goes on day and night. Takisto pokračuje dňom i nocou. In that camp is the enemy. A tento tábor je nepriateľov. He's called the accuser of the brethren. A v tomto tábore je šéfom žalobca Revelation, bratov. in Revelation 12:10 it says, he does not stop accusing. Zjavenie 12.10 hovorí, že žaluje dňom i nocou. Day and night. Dňom i nocou. These are the two camps of spiritual warfare. Toto sú dva tábory duchovného It boja. all simplifies down to two things. Všetko sa dá zjednodušiť na dve veci. Will you worship God, Uctievame Boha, or will you accuse him and accuse his people? alebo ho budeme obviňovať, alebo obviňovať jeho ľudí. There are no other camps of warfare but these two. Nie je iných táborov boja, iba tieto dva. The one camp has a phrase that they use. Jeden tábor, z jedného tábora vychádza fráza. The phrase is this: A tá fráza je táto. the Lord is good. Pán je dobrý. This is the center of spiritual warfare. Toto je scenár duchovného boja. God is good. Boh je dobrý. Though I face adversity, my God is good. Vo všetkých možných situáciách života môj Boh je dobrý. Though I face difficulties, my God is good. Aj keď čelím ťažkostiam, môj Boh je dobrý. Though it appears on some days that I'm losing, my God is good. Aj keď sa niektoré dni zdá, že prehrávam, môj Boh je dobrý. Though I stumble and I fall, my God is good. Aj keby som sa potkol a padol, môj Boh je dobrý. Though me and my people appear hypocritical in a given moment, Aj keby ja a môj ľud vyzeráme, aj keby sme vyzerali ako pokrytci v danom momente, my God is good. môj Boh je dobrý. The other camp's declaration: Prehlasovanie z druhého tábora God is not good. je iné. Boh nie je dobrý. Give up. Zdaj sa. Quit. Opusti to. You're not really spiritual. Nie si dosť duchovný. What's wrong with you? Čo je s tebou? Why do you believe in this God? He's no good. Prečo veríš tohto Boha? Vôbec nie je dobrý. Why is there all this sin? Prečo je tento hriech Why všade? is there all this suffering? Prečo je všade toto utrpenie? How can you say your God is good? Ako môžeš hovoriť, že tvoj Boh je Where are the dobrý? miracles? Kde sú tie zázraky? Where are the blessings? Kde je to požehnanie? Where are the funds for the kingdom? Kde je to zaopatrenie pre kráľovstvo? All the works of the accuser of the brethren. Všetko je to práca žalobcu bratov. Your God is not good, he Tvoj Boh says. nie je dobrý, hovorí. It's a lie. Je to lož. It's the lie that the serpent brought to Adam and Eve. Je to lož, ktorú had priniesol Adamovi a Eve. He indicated, if you eat this fruit, you won't need God anymore. Naznačil im, ak okúsite z tohto ovocia, Boha už nebudete potrebovať. Why would God give you a fruit and not have you eat it? Prečo by vám Boh dával ovocie a nesmiete ho jesť? He must not be a good God. To nemôže byť dobrý Boh. Take it into your own hand. Zoberte to do svojich vlastných rúk. Oh, but there are people Ale sú ľudia,
A people filled with the Spirit of the Lord. Ale sú ľudia, ktorí sú naplnení Duchom Pánovým, Who have said, no, ktorí povedali nie. my God is good. Môj Boh je I dobrý. will not succumb to this temptation. Ja sa nepodám tomuto pokušeniu. Though you slay me, I will trust you, God. Aj keby si ma zabil, Bože, budem ti dôverovať. I believe at your core you are good. Verím, že vo svojom jadre si dobrý. The love of God is of no worth unless our God is good. Božia láska nemá ceny, ak by Boh nebol dobrý. We have no reason to hope unless our God is good. Nemáme príčinu dúfať, ak náš Boh nie je dobrý. Satan has every reason to try to accuse God and destroy your hope. Satan má strašne veľa príčin, ako ťa obrať o nádej a o lásku. Try it as Pokúša warfare. sa to ako boj. When you're being assaulted, Keď si zranený, who do you think you are? kto si myslí, že ty si? What makes you think you're spiritual? Prečo si ty myslíš, že si duchovný? Answer him this way. Odpovedzte mu takto. My God is good. Môj Boh je dobrý. Job's wife said, curse God and die. Jobova žena mu poradila, prekľaj Boha a zomri. Job said, even if I die, my God is good. Job odpovedal, ak by som aj zomrel, môj Boh je dobrý. The center of God is goodness. Boží scenár je dobrota. The center of God is pleasure. Centrom, Božím jadrom je dobrota. This is warfare. Je boj. You're in it, whether you like it or not. A si v ňom, či sa ti to páči, alebo nie. You can't step out of the war. Nemôžeš vystúpiť z boja. The accuser does not stop his war. Žalobca bratov nikdy neprestane bojovať. Day and night he Dňom accuses. i nocou žaluje. He accuses you, Žaluje na teba. he accuses God, Žaluje na Boha. and he accuses A others. žaluje na iných. We look at people in other churches. Hľadíme na ľudí v iných zboroch. We say, well, they're okay, but my church is really the church. Povieme, OK, tí sú v poriadku, ale môj zbor je skutočná cirkev. And we participate in the accusation of the brethren. A tým sa zúčastňujeme na obžalovávaní bratov. My God is good. Môj Boh je dobrý. The believers in the other churches are a visible expression of the goodness of God. Veriaci v iných zboroch sú viditeľným vyjadrením Božej dobroty. He has saved them and brought them out of darkness into light. On ich spasil a priviedol ich z temnoty do života. Oh, I hope the church across the street from me is filled. Túžim, aby cirkev, ktorá je vedľa nás, bude naplnená a It's bola a naplnená. declaration of the goodness of God. To je prehlásenie Božej dobroty. I hope the church on the other side of town is poured out upon with revival. Túžim, aby zbor na druhom konci mesta bol naplnený prebudením. Proves my God is good. To dokazuje, že môj Boh je dobrý. I hope the Baptist church breaks out in miracles, signs and wonders. Túžim, aby baptistický zbor prelomil v zázrakoch, znameniach a divoch. It's the declaration of the goodness of God in my generation. Je to prehlásenie dobroty môjho Boha v tejto Oh, I generácii. carry a hope inside of me, Vo svojom vnútri nesiem nádej. showing forth of the glory of God in the churches in the cities. Že Božia sláva sa zjaví v cirkvách a v mestách. It's the proof that He is good. Je to dôkaz, že On je dobrý. Your lives are a testimony of the goodness of God. Vaše životy sú svedectvami Božej dobroty. No matter where you are right now, Bez ohľadu na to, kde si. your lungs breathe life. Tvoje plúca žijú, dýchajú život. Your heart pumps life. Tvoje srdce pumpuje život. You have strength and power at some level right now Máš teraz silu a moc na nejakej úrovni, to deliver someone else out of bondage. aby si niekoho iného vyslobodil z poviazania. It's a declaration of the goodness of Je God. to prehlásenie Božej dobroty. God is good. Tvoj Boh je dobrý. He is good in your life. Je dobrý v tvojom živote. He is good in your life right now. Je dobrý teraz v tvojom živote. Reveal your goodness. Zjav svoju dobrotu.
Pán je dobrý. And this I know is true. You are good. Si dobrý. To be more. Si dobrý ku mne, Pane. When you slay. I know that you are good. Viem, že si dobrý. Good to me. Si dobrý ku I mne. believe Verím. you are good. Verím, že si dobrý. Good to me. Si dobrý ku mne. The Lord is good. The Lord is good. Pán je dobrý. And I believe in the living God. Verím v živého Boha. Place my trust in you. Even when darkness surrounds me, Aj keby ma obklopila temnota, I still believe, stále verím. and I still agree A stále súhlasím, that you are good, že si dobrý. you are good, Si dobrý. you are good, you are good, You are good. Si you are dobrý. good, you are good, You are good. you are good, Si dobrý. you are good, you are good, Si dobrý. you are good, yeah, you are good. Si dobrý. You are good to me. Si dobrý ku mne. Goodness of my God, Dobrota môjho Boha surrounding me. ma obklopuje. Surely I will see Obklopuje ma ako more. goodness of my God, Zaplavuje ma dobrotou môjho Boha. of my God, Dobrotou môjho Boha. protecting me. I will trust in you. Obklopuje ma a ja ti budem dôverovať. I want to talk about the good camp, Chcel by som hovoriť o tom dobrom tábore. the day and night camp of God. O tom tábore, ktorý je dňom i nocou. We refer to our house of prayer sometimes as 24 hours a day, 7 days a week. O našom dome modlitby niekedy hovoríme ako o 24/7. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. The scripture refers to the house of prayer as a place of day and night. Písmo hovorí o dome modlitby ako o nepretržitom mieste dňom i nocou. It's a place of continuous prayer. O mieste nepretržitej modlitby. There are over 30 different passages that refer to day and night in the scripture. Je viac ako 30 miest v Biblii, kde sa hovorí o nepretržitom. Nearly every one of them refers to prayer. A takmer všetko, kde sa hovorí o nepretržitom, hovorí sa o modlitbe. It refers to that throne room place. Hovorí sa o tom mieste trónu. A sea of glass like crystal. Je tam more, sklenené more ako kryštál. One seated on a throne in the center. A jeden, ktorý je posadený na tróne v centre. Thunderings, lightnings, and voices. Okolo neho blesky a hromy a hlasy. The people and creatures crying out day and night, He is good. Ľudia a tvory okolo neho dňom i nocou kričia: On je dobrý, He is good. on je dobrý. Numbers chapter 9, Númery 4. Mojžišova 9. beginning in verse 15. V 15. verši. God's desire from the very beginning was to dwell in the midst of His people. Božou túžbou od úplného počiatku bolo prebývať uprostred svojho ľudu. When Adam and Eve sinned, Keď Adam s Evou zhrešili,
they lost something of the presence of God. Stratili niečo z Božej prítomnosti. And the redemption through Jesus Christ A vykúpenie skrze Ježiša Krista brings us back to his presence. nás prináša späť do jeho prítomnosti. And throughout that redemptive history, God has chosen times and places A počas celej tejto histórie vykúpenia Boh si zvolil miesta, to dwell in the midst of his people. kde by mohol prebývať uprostred svojho ľudu. He would have a temporary tabernacle, Mal dočasné stánky, a building or a place to dwell in. budovu alebo miesto, kde by mohol prebývať. The people of God come out of Egypt. Boží ľud vyšiel z Egypta. God leads them out with a fire by day, Boh ich viedol ohňom cez deň. a cloud by day. Jasné, cez deň mrakom. You could have corrected that. Mal som to opraviť. And a fire by night. A ohňom v noci. Verse 15, it says, Now on that day the tabernacle was raised up. The cloud covered the tabernacle, the tent of testimony. 15. verš hovorí, a toho dňa, ktorého postavili príbytok, pokryl oblak príbytok stánu svedectva. From evening until morning it was above the tabernacle. A večer bolo vždy nad príbytkom, čo si na pohľad, It was always over them, ako oheň až do rána, bolo tam vždy, by day and by night. dňom i nocou. Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, Kedykoľvek bol oblak vzatý zo stánku, the children of Israel would go on a journey. deti Izraelové sa vydali na cestu. They always knew when God was on the move, Vždy vedeli, kedy sa Boh hýbe, because his presence would begin to move. pretože jeho prítomnosť sa pohla. They were a people who journeyed with the presence of God. Boli ľudom, ktorý cestuje s Božou prítomnosťou. In chapter 10, of 10. Numbers, kapitola Númery. the Lord instructs Moses to make 2 trumpets. Pán inštruoval Mojžiša, aby vyrobil 2 trúby. He says to make these trumpets out of silver. Povedal mu, aby vyrobil tie trúby zo striebra. They will be for 2 purposes, Moses. A Mojžiš budú mať 2 úlohy tieto trúby. I will instruct you to blow the trumpet. Chcem ťa inštruovať, aby si trúbil na trúby. When you blow the trumpet, the people are to gather to me. Keď zatrúbiš na tieto trúby, ľud sa ku mne zhromaždí. There's coming a time, the end of day, when God's going to blow a trumpet. Prichádza čas, koniec dní, keď Boh zatrúbi na trúbu. Says an angel will descend with a trumpet and blow it. Hovorí sa, že anjel zostúpi a zatrúbi na tú trúbu. The people of God will gather to him. A Boží ľud sa k nemu zhromaždí. But he says there's another command with the trumpets. Ale hovorí, že je ešte jedno použitie pre tú When you trúbu. blast the trumpet, Keď ťahavo na ňu zatrúbiš, here's the key to spiritual warfare. je to kľúč ku duchovnému boju. When you blast the trumpet, you're to go out into war. Keď ťahavo zatrúbiš na trúbu, vyjdeš do boja. The Hebrew word is teruah. To hebrejské slovo je teruah. 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 It means an explosive blast, A znamená to výbušné trúbenie. an earth-shattering shout. Je to zvuk, ktorý otriasa zemou. God said to Moses, when I hear that blast, Boh povedal Mojžišovi, keď budem počuť to trúbenie. verse 9, 9. verš. you will be remembered before the Lord. Budeš pripomenutý pred Pánom You will be saved from your enemies. a budeš zachránený od svojich nepriateľov. A trumpet blast, Ťahavé trúbenie na trúbu. nothing more. Nič viac. Simply blowing on the trumpets, Jednoduché zatrúbenie na trúbu. moving out in war. Pohnutie sa, rozbehnutie sa do boja. Wouldn't you like to see that? Chcel by si to vidieť? In 2 Chronicles chapter 20, V 2. Kroník, 20. there's kapitola, a king named Jehoshaphat. sa hovorí o kráľovi Jošafátovi. And
They're surrounded by 85,000 warriors. ktorý je obklopený 85,000 bojovníkov. And they said, "Oh my, what do we do?" A povedali, čo spravíme? Suddenly a priest in their midst A zrazu kňaz v ich strede gets a word from the Lord. dostáva slovo od Pána. God is going to fight on your behalf. Boh bude za vás bojovať. Jehoshaphat says, "I know what we'll do. Jošafat hovorí, viem, čo spravím. We'll send out the worship team in front of the army. Pred celou armádou vyšlem chválu. We'll put them out there with trumpets and instruments. Skupinu chváličov s trúbami a nástrojmi. And we'll tell them, A poviem im, shout the praises of God." kričte chvály nášmu Bohu. How many want to be on that worship team? Koľký z vás by ste chceli byť v tomto tíme chvály? 85,000 mean warriors and all that you have is a trumpet. 85,000 krutých bojovníkov a ty máš iba trúbu? That's trouble. To je problém. Unless Ak len your God is with you. by s tebou nebol tvoj Boh. 2 Chronicles chapter 20 we read, 2. Kroník 20 hovorí, they went out with this phrase, že oni vyšli s týmto prehlásením. "The Lord is good Pán je dobrý and his mercy endures forever." a jeho milosť na veky trvá. Who would have thought of a strategy like that? Komu by napadla takáto stratégia? Who would have thought of that? Let's send the worship team out to Afghanistan to fight. Komu by napadla takáto myšlienka? Vyšlíme chválu do Afganistanu, aby bojovala. They can carry their trumpets and their keyboards and their guitars and go out to fight in Afghanistan. Nech si dajú na plece trúby, klávesy a gitary a nech idú bojovať do Afganistanu. That would be a scary day To by bola strašná vec. unless you had a command from the Lord. Ak by sme len nedostali príkaz od Pána. Go out before me. Výjdi predo mňou. Declare my praises. Prehlasuj moje You chvály. don't even have to speak to the enemy. Dokonca ani len nemusíš hovoriť nepriateľovi. Declare the praises of God. Ale prehlasuj chvály svojmu Bohu. The voice of the camp of the Lord. To je hlas Pánovho tábora. He is good. On je dobrý. His mercy endures forever. Jeho milosť na veky trvá. The Lord is good. Pán je dobrý. And his mercy endures forever. Jeho milosť na veky trvá. The Lord is good. Hospodin je dobrý. And his mercy endures forever. A jeho milosť je nekonečná. Some people who see into eternity. Je to ľud, ktorý vidí do They večnosti. see past the difficulties. Vidí ponad ťažkosti. They see past an army with baring teeth. Vidí za tú armádu, ktorá má vycerené zuby. They see past the weapons and the strategy of the enemy. Vidí až za tie nepriateľové They zbrania a see stratégie. something higher. Vidí niečo vyššie. They see someone greater. Vidí niekoho vyššieho, And they simply speak of him. väčšieho a jednoducho hovoria o ňom. God wants a people of understanding in our hour. Boh túži po ľude, ktorý rozumie. You do not need to pick a fight with the enemy. Nepotrebuješ bojovať boj s He's already nepriateľom. fighting. On už bojuje, Pán. He already has a strategy. On už má stratégiu. This is his strategy for your city. Toto je jeho stratégia pre tvoje mesto. Convince as many people as he can that God is not good. To je stratégia nepriateľa presvedčiť toľko ľudí, koľko je len možné, že Boh nie je dobrý. That's the enemy's strategy for your city. Toto je stratégia nepriateľa pre tvoje mesto. There is a strategy of the people of God. Ale je aj stratégia Božieho ľudu. The Lord is good. Pán je dobrý. The Lord is good. Hospodín je dobrý. Taký dobrý. So good to Taký dobrý ku mne. ordained praise. He ordained praise. Ustanovil si chválu, To silence the enemy. aby utíšil nepriateľov. To silence the
aby umlčal nepriateľa. ordained praise. Ustanovil si chválu, Yes, and the children. spier nemluvnia. This is my Father. He is good. On je dobrý. So good to me. Je taký dobrý ku mne. Lord, it is good to me. Boh je dobrý ku mne. So praise of the Lord continually be in my mouth. Praise of the Lord will continually be in my mouth. Chvály Pánove budú na mojich perách. Praise of the Lord will continually be in my mouth. Nepretržite na mojich perách budú chvály Pánove. Praise of the Lord will continually be in my Chvály Pánove budú nepretržite na mojich perách. praise of the Lord continually be in my mouth. My heart. He is good. On je dobrý. He is good Je dobrý. to me. Je dobrý ku mne. And I will tell of the goodness of my God. A ja budem hovoriť o dobrote môjho Boha. I will tell Budem hovoriť o dobrote môjho Boha. of my God. I will tell Budem hovoriť goodness of my o God. dobrote môjho Boha. Yes, I will tell The goodness of my God. Budem hovoriť o dobrote môjho Boha. Faithful to do as He's promised. This is my Father. Jeho chvála bude nepretržite na mojich perách. Jeho chvála bude nepretržite na mojich perách. V mojich ústach bude nepretržite chvála Hospodinova. On je dobrý. On je dobrý. He is good. He is good. He is good. Je dobrý. Say of the Lord, He is good. I will say of the Lord, He is good. I will say of the A jeho Lord, He milosť is na veky good. trvá. I will say of the Lord, He is good. Ja uvidím tvoju I will slávu. say of the Lord, He is good. You are good. Si dobrý. Numbers chapter 10, Numery 10. Moses is told to make these trumpets. Boh povedal Možišovi, aby vyrobil tieto trúby He's to give them to the priests. a má ich dať kňazom. Now today we look at priests and we think of them as religious people. Dnes, keď rozmýšľame o kňazoch,
tak myslíme o náboženských ľuďoch. We think of them as just religious people going through these motions. Rozmýšľame o nich ako o náboženských ľuďoch, ktorí robia tieto veci. That's not what the priests were for. Ale kňazi neboli na toto. The priests were the expression of the bride of Christ. Kňazi boli vyjadrením nevesty Kristovej. And they still are. A stále sú. You are a royal priesthood. Vy ste kráľovské kňazstvo. You are the priests of the living God Vy ste today. kňazi That's živého what Boha Peter says in dnes. 1 Peter 2:9. Toto Peter povedal v 1. Petra 2:9. It's a direct quote out of Exodus chapter 19, verses 5 and 6. Je to priama citácia z Exodu 19. God says, I'm going to have a royal priesthood, Boh hovorí, budete mi kráľovstvom kňazov. a kingdom of priests, Kráľovstvom kňazov. not just from Aaron's lineage, Nie len potomkovia Árona out of Levi, z Levitov, but I'm going to have a kingdom of priests out of a high priest. ale budem mať kráľovstvo kňazov ako potomkov veľkňaza. The Lord Jesus Christ, the great high priest. Pána Ježiša Krista, toho najvyššieho veľkňaza. And whether you know it or not, you've become a priesthood to your God. Či o tom viete, alebo nie, stali ste sa kňazstvom svojmu Bohu. And the priest is a bride, A kňaz je nevestou. a warring lover. Bojujúci milovník. I so enjoyed the dance up here. Veľmi som si užíval ten tanec, ktorý tu bol. It was a wonderful picture of the priesthood. Bola to nádherný obraz kňazstva. The picture of the bride dancing before her groom. Obraz nevesty, ktorá tancuje pred svojím ženíchom. The picture of the bride declaring the goodness of God. Obraz nevesty, ktorá vyjadruje dobrotu Božiu. That's what the priest did. O tomto je kňaz. Toto robil kňaz. Their garments, according to Exodus 28, Ich šaty podľa Exodu 28 were given to the priests for beauty and for glory. tie šaty boli kňazovi dané, aby bol krásny a aby bol slávny. There was a people set aside to gaze at the Lord continuously. A je ľud, ktorý je oddelený, aby nepretržite sa díval na Pána. To know the affection of God. Aby poznal Božiu náklonnosť. These were the ones that were given trumpets. Toto boli tí, ktorým boli dané trúby. The priests. Kňazi. And they were to blow their trumpets and declare His goodness. A oni mali trúbiť na tieto trúby a prehlasovať jeho dobrotu. The beautiful ones. Nádherný. The lovely ones. Ľúbezný. This is who you are before your God. Vy ste nádherní a ľúbezní pred svojim Bohom. You are bride. Vy ste nevestou. You are a priest. Vy ste kňazmi. Father, I ask for the loosing of revelation right now. Oče, modlím sa, aby si teraz Open the uvoľnil minds to zjavenie. understanding right now. Otvor mysle, Pane, pre porozumenie. Open them up to see who they are. Otvor ich mysle, aby uvideli, kým sú. Let them gain identity in this hour. Nech sa zmení ich identita. You were made for love. Boli ste učinení kvôli láske. When you love and declare His goodness, Keď milujete a prehlasujete jeho dobrotu, the Lord your God rises up and will fight for you. Hospodin, váš Boh, povstáva a bojuje za vás. You have very little ability to touch the enemy, Máte veľmi málo schopností zasiahnuť nepriateľa. but you have far greater power by touching the heart of the living God. Ale keď sa dotknete Božieho srdca, máte neporovnateľne väčšiu moc. Priests entered into the bedroom, the chamber, Kňaz vstúpil do miestnosti, the most holy place. do toho najsvätejšieho miesta. They entered into the place of intimacy with their God. Vstúpil do miesta intimného vzťahu so svojím They Bohom. behold Him like no other. Uzrel ho tak ako nikto iný. In that place of intimacy, A na tomto mieste intimnej blízkosti, in that place, God shows His glory. na tomto mieste Boh ukazuje svoju slávu. The priests had divine privilege. Kňaz mal toto Božie privilégium. This is who you are. A ty si kňazom. You've been given a priestly command. Bol ti daný kňazský príkaz.
The priests went out before Joshua, Kňaz išiel pred Jozuom. walking around Jericho. Kráčal okolo Jericha. God looked down and said, "There she is, Boh sa pozrel a povedal, tam je my bride." moja nevesta. They're blasting trumpets. Oni ťahavo trúbia na trúby. God reaches his hand down and shakes the city. A Boh natiahne svoju ruku a otriasa mestom. The walls fall flat. Múry sa zvalili úplne. David understood his kingdom. Dávid rozumel jeho He kráľovstvo. raises up a tabernacle. On postavil stánok. The first psalm that he gives to that tabernacle is 1 Chronicles chapter 16. V prvej Kroník 16 sa hovorí o tom prvom stánku. In that psalm, he declares, "The Lord is good, Je his tam mercy endures." žalm, ktorý hovorí, Hospodin je dobrý a jeho milosť naveky trvá. The greatest warrior king of Israel in that day Najväčší vojenný král Izraela tých dní was a priest. bol kňazom, He dances before an ark. ktorý tancoval pred archou. He had a linen robe on and an ephod. Mal na sebe ľanové rúcho a efod. He lays down the garments of a king. Odložil He says, "I'm a priest to my God," and he dances with all his might. kráľovskú róbu a hovorí, som kňazom a tancoval Victory. pred svojim Bohom. Víťazný tanec. Victory! Víťazstvo. Victory is declared. Víťazstvo je prehlásené. The Lord Jesus Christ comes off of a mountain. Pán Ježiš Kristus zostupuje na vrch He's riding on a donkey. a sedí, The jazdí people are shouting, na somárikovi a ľudia "Blessed is he kričia, who comes in the name of požehnaný the je ten, Lord." ktorý prichádza v Pánovom mene. It's Psalm 118. Žalm 118. It begins this way. Začína to takto. The Lord is good and his mercy endures forever. Hospodin je dobrý a jeho milosť na veky trvá. It ends this way. A končí sa to takto. The Lord is good and his Hospodin mercy je endures dobrý forever. a jeho milosť na veky trvá. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Požehnaný ten, ktorý prichádza v mene Pánovom. Warfare breaks out. A boj prepukne. In the name of Jesus, we can stand. In the name of Jesus, we can stand. For the Ježišovom mene victory has been won. môžeme stáť kvôli jeho Take menu, captive thoughts. pretože víťazstvo je dobité. Victory has been won. Víťazstvo bolo získané. Take captive the thoughts. The Lord is good. Hospodin je dobrý. The Lord is good. My trúbime na tú trúbu. Hospodin Say je tonight dobrý. in Bratislava, Povedzte tým, ktorí sú v Bratislave. Hospodin je dobrý. praise your God. He is good. He's good. Prehláste to. V Ježišovom mene. V Ježišovom mene. In Slovakia, Nech Slovensko He is good. počuje, že on je dobrý. In Hungary, V Maďarsku He is good. nech počuje, on je dobrý. In the Czech V Republic, Čechách He is good. on je dobrý. In the United States of America, V Spojených štátoch God amerických is good. Boh je dobrý. In the name of Jesus,
Dajte vďaku Pánovi. Oh, give thanks to Hospodin je the dobrý. Lord. Chvála môjho Pána bude neustále na mojich perách. Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Pánovi, chválte ho. Praise Him in the heights. Chválte ho na výšinách. Praise Him, you angels above. Chválte ho, anjeli vy hore. Praise Him, you heavenly hosts. Chválte ho, vy nebeské zástupy. Praise of the Lord continually be in my Praise Him, sun and moon. Chválte ho, slnce i nebeské. Praise of the Lord continually be in my Jeho chvála Praise Him, all you mojich stars. perách. Chválte ho, všetky hviezdy. Praise Him, you heaven of heavens. Praise Him, all you nations of the earth. Praise Him, praise Him. Praise Him, Yes, praise Him. God is good. Praise Him, praise Him, praise Praise the Lord. Chvála Pánovi. Sing to the Lord a new song. Spievajte Pánovi pieseň novú. His praise in the assembly of the saints. Jeho chvály v zhromaždení spravodlivých svätých. Let all God's people rejoice in their Maker. Nech sa Boží ľud raduje vo svojom Tvorcovi. Let the children of Zion be joyful in their King. Nech sú deti Siona radosné vo svojom kráľovi. Let him praise His name with a dance. Nech chvália jeho meno tancom. Let him sing praises to Him with a timbrel and a harp. Nech mu spievajú piesne tamburínou a harfou. For the Lord takes pleasure in His people. Lebo Pán má záľubu vo svojom ľude. God takes pleasure in His people. Boh má záľubu vo svojom ľude. God enjoys you. Boh sa z teba teší. Let us rejoice in a God who enjoys us. Tešme sa, radujme sa v našom Bohu, ktorý sa raduje z nás. He will beautify the humble with salvation. Ty si obdaril pokorného spasením. You're beautiful in God. Si nádherný Bohu. You are beautiful in Him. Si nádherný v ňom. Salvation has made you amazing in His eyes. Spasenie ťa učinilo úžasným v jeho očiach. Let the saints be joyful in the glory. Nech sú svätí radostní v sláve. Let them sing aloud on their beds. Nech spievajú hlasno vo svojom tanci. Let the high praises of God be in their mouth. Nech sú vysoké chvály, vyvyšovanie silného Boha v ich ústach. And the two-edged sword in their hand. A tvoj meč na obe strany ostrý v ich rukách. To execute the vengeance in the nations. Aby vykonali súd nad národami. Here is the vengeance of God. Tu je pomsta Božia. God is good. Boh je dobrý. God is good. Boh je dobrý. He is good. Je dobrý. God is good.
Chváľte ho v Čechách. Chváľte ho v Európe. God is good. Boh je dobrý. Let every nation say God is good. Nech každý národ spieva, dobrý je Boh. Praise the Lord. Chvála Pánovi. Chváľte Pána. Praise God Boh je in His dobrý. sanctuary. Chváľte Boha v jeho svätyni. Praise Him in His mighty glory. Chváľte ho v jeho mocnej sláve. Praise Him in the firmament. Chváľte ho. Praise Him for His mighty acts. Chváľte ho za jeho mocné skutky. Praise Him according to His excellent greatness. Chváľte ho podľa jeho ohromnej veľkosti. Praise Him with the sound of a trumpet. Chváľte ho zvukom trúby. Praise Him with a lute and a harp. Chváľte ho na lutne a na harfe. Praise Him with timbrel and dance. Chváľte ho tamburínou a tancom. Praise Him with stringed instruments. Chváľte ho na strunových Praise nástrojoch. Him with the flute. Chváľte ho flautou. Praise Him with loud cymbals. Chváľte ho na hlučných cymbaloch. Praise Him with the terroir cymbals. Chváľte ho na cymbaloch. The crashing cymbals. Na hrmiacich cymbaloch. Dobrý je Pán. Pán je dobrý. Let everything that has breath. Nech všetko, čo má dých. Let everything that Nech has všetko, breath. čo má dých. Let everything that has breath. Nech praise všetko, the čo má Lord. dých, chváli Pána. Praise God. Chválte Pána. I want to pray for another group of people. Chcem sa modliť za ďalšiu skupinu ľudí. There are people who have been at this conference, or maybe this is your first night. Ste tu ľudia na tejto konferencii, možno ste tu prvýkrát. You know that you're supposed to take part or begin to help lead a house of prayer in your region. A viete, že by ste sa mali zúčastniť alebo priamo viesť do modlitby vo svojej oblasti. Now, I'm not talking about leaving your local church. Nehovorím o tom, že by ste mali opustiť svoj miestny zbor. All of our house of prayer people on staff are required to be in a local church. Je požiadavkou, aby všetci, ktorí pracujú v našom dome modlitby, boli súčasťou miestneho zboru. And I'm talking about you know in your heart you're called to some sort of radical prayer life. Hovorím o tebe, o ktorom že ty vieš, že si povolaný do radikálneho modlitebného života. To begin to gather others or to gather with others A vieš, že máš zhromažďovať iných a zhromažďovať sa s inými. for a house of prayer in your region. Aby ste vytvorili dom modlitby vo svojej oblasti. I want you to come right down here across the front if that's Chcem, you. aby ste hneď teraz prišli sem dopredu. I want everybody to move in towards the center. Move in this way so that Pohnite sa prosím vás ku stredu. Duchu
všetci boli tu vpredu, prosím vás, pritlačte sa k sebe bližšie. Sa k sebe bližšie, nech ste tu všetci vpredu. Kľudne sa môžete úplne natlačiť. Nech sa páči, úplne sa môžete natlačiť. Yes. I hope it's yours. No, mine's on that side. No, I have like literally other side. Amen. Amen. I want to ask for fire on you. Budem sa modliť nad vami oheň. Fire of God's Spirit to pray. Oheň Božieho ducha, modliť sa. The scripture says that zeal for the Lord of hosts and for the house of God consumed Jesus. Písmo hovorí, že horlivosť pre dom Pánov zožierala Pána Ježiša, stravovala ho. John the Baptist described it as a baptism of fire. Ján Krstiteľ to opísal ako krst ohňom. A fire on the altar of your heart that won't go out. Je to oheň na oltári tvojho srdca, ktorý nevyhasne. Something inside of you that doesn't look to see if anyone else is doing it or not. Niečo v tvojom vnútri, čo nehľadí na to, či to niekto iný robí alebo nie. Something burning in you that says, I'm going after God. Niečo v tvojom srdci, čo hovorí, ja idem za svojim Bohom. God's looking for a generation who will say, Him and Him alone. Boh hľadá generáciu, ktorá povie on a len on. He's waiting for Jacob, a generation that take hold of God and will not let go. Čaká na generáciu Jakobov, ktorí uchopia Boha a nepustia ho. God, I ask you to loose burning prayer in Bože, me. modlím sa, aby si uvoľnil horiacu modlitbu v tomto ľude. Zeal for God would consume them. Nech horlivosť Božia ich strávi. Loose the spirit of burning in them. Uvoľni ducha horlenia v nich. Burn in their hearts. Nech to horí v ich srdciach. That they say, I will take the scriptures. Nech povedia, ja vezmem tieto písma. I will call on your name whether anyone else does or A ja not. budem volať na tvoje meno, či to niekto robí, alebo nie. Release your fire. Uvoľni svoj oheň. Fire of God, come. Oheň Boží, príď. Consume a sacrifice. Stráv túto obeť. Spirit of burning. Burn in them. Duch, ktorý horí, Zeal for Christ. ktorý túži po Kristovi. Zeal for house. Horlivosť vidieť dom, Make your name great in our cities, God. aby tvoj dom bol veľký v tomto meste, Bože. Some of you are going to have divine appointments this week. Niektorí z vás zažijete Božie naplánované veci tento You're going to týždeň. meet someone that'll lose finances to help. Stretnete niekoho, kto uvoľní financie, aby pomohol. Some of you are going to have an appointment with a businessman. Niektorí z vás budete mať stretnutie Businessman's a believer and he'll say, I want to help with this. s podnikateľmi, ktorí
sú veriaci a povedia, chcem pomôcť v tomto. Some of you are musicians and you've been shut down. Niektorí z vás ste hudobníci a boli ste utlačení. God wants to release the song in you again. Boh vo vás znovu chce uvoľniť pieseň. Some of you haven't played and haven't sung in years. Niektorí z vás ste už roky nezaspievali a nezahrali nič. God's saying it's time to sing. Boh hovorí, je čas skončiť. Where are the people who will sing the scriptures? Kde je ľud, ktorý bude spievať jeho písmo? Where are the watchmen who will not give God any rest? Kde sú tí strážcovia, ktorí nedajú Bohu pokoja? Lord, set watchmen in this hour. Pane, vyšli strážcov v tejto hodine. Set watchmen, wake them up in the night. Vyšli strážcov, zobud ich v noci. Wake them up to pray to you. Zobud ich, nech sa modlia k Tebe. Wake them up to call on your name. Zobud ich, nech vzývajú Tvoje meno. Give them favor to do this thing. Daj im priazeň, aby to mohli vykonať. Release teams of people in the cities. Lord. Uvoľni v mestách týmy ľudí. Churches gathering together around prayer. Zbory, ktoré sa stretávajú, ktoré sa dávajú dokopy, aby to mohli robiť. Open up buildings, Lord. Otvor, Pane, Arenas and stadiums. Day and night. Where are the ones? Where are the ones who will seek my face both night and day? Where are the ones? Where are the ones kde sú tí, who will seek my face ktorí night budú hľadať moju tvár dňom i nocou zo svojho srdca. My eyes are looking Moje oči hľadajú, to and fro, chodia sem a tam, aby našli tých, ktorí ma budú hľadať. Aby našli tých, ktorí ma budú hľadať. eyes are looking, Moje oči chodia, my eyes are waiting. hľadia a čakajú. Where are the Annas? Kde sú tie Anny? Where are the Simeons? Kde sú Simeonovia? Where are the Marys of Bethany? Kde sú Márie z Betánie? Where are the young Davids? Kde sú mladí Dávidovia? Where are the ones who seek the face of God? Kde sú tí, ktorí hľadajú tvár Božiu? God, raise them up in the cities. Bože, pozdvihni ich v týchto mestách. Raise them up in the towns. Postaň ich v mestečkách. God, we pray that your name would be great in our cities. Oče, modlíme sa, aby Tvoje meno bolo Your name would obrovské be v týchto known in our mestách. cities. Aby bolo známe v našich mestách. Turn your face to them, Father. Obráť svoju tvár k ním, Pane. Jesus, turn your face to them. Ježiš, obráť svoj obličaj k ním. Ruin their hearts for you. Vidť ich srdcia, ktoré sú pre Teba. That only one thing would matter. Ktoré ich srdcia sú zaujaté len jednou vecou. That only one thing would be their desire. Nech len jedna vec je ich túžbou. That only one thing would be on their heart. Nech len jediné je na ich srdci. Lord, when they wake up in the morning, let one thing consume them. Keď sa zobudia ráno, nech ich to jediné strávuje. As they walk through a day of busyness, let them be preoccupied with one thing. Keď budú kráčať dňom ťažkosti a povinnosti, nech sú obťažení jedine touto vecou. As they go to lay in their beds at night, let one thing be on their heart. Keď večer si budú líhať na posteľ, nech to jediné je v ich srdciach. Your inheritance, Tvoje dedičstvo, your face. Tvoja tvár. Let it have them. Nech ich to strávi. Take them in the summer. Zober ich túto hodinu, nech to majú. These who are willing at whatever level, Tí, ktorí sú ochotní, receive them, Lord. príjmi ich, Pane.
for houses of prayer in the cities, aby v mestách postali domy modlitieb. even intercessory missionaries into the nations. Dokonca misionári, modlitebníci, ktorí výjdu do národov. From the rising of the sun to its going down, Od východu slnka až po jeho západ. my name will be great among the nations. Bude moje meno velebené medzi národami. The rising of the sun to its going down, Od slnca východ až po jeho západ. the name of the Lord will be great among the nations. Meno Hospodinovo bude velebené medzi národami. In every place, Na každom mieste burning incense before God. sa bude páliť kadivo pred mojim Bohom. Every place, Na každom mieste praise and honor and glory going to God. chvála a česť a sláva bude vystupovať môjmu Bohu. Every city of the earth, V každom meste na zemi the Lord's name will be great. bude meno Hospodinovo velebené. God is good. Je môj Boh God dobrý. is good. Môj Boh je dobrý. It's good. We need you. A je hoden chvály. Je veľmi hoden byť chválený. Put your hand on them, Lord. Daj na nich svoju ruku, Pane. Grant them favor in this hour. Pane, zaruč im tvoju priazeň v túto hodinu. Poď a hor v nich. Spál v nich každú zábranu. Ktorá zdržuje tvoju lásku a zbraňuje jej. Spál to, Pane, čo zabraňuje tvojej láske v nich. Strhni to, Pane. Amen. Amen. We're going to spend the last 15 minutes worshiping God. Budeme stáť a posledných 15 minút uctievať Boha. You can stay here. You can go back to your Môžete seats. zostať tu, môžete sa vrátiť naspäť. We're going to worship the Lord together. Ale budeme spolu chváliť Hospodina. Chváliť svojho Pána, budeme chváliť svojho Pána z celého srdca. Budeme chváliť svojho Pána, budeme chváliť svojho Pána z celého srdca. Chvála ti znie dňom i nocou. Budeme chváliť svojho Pána z celého srdca. Ty si ten jediný Pán, hoden našich chvál. Ty si jediný Pán, hoden našich chvál. Ty si jediný Pán, hoden našich chvál. Si hoden našich chvál. Môj Pán, lásku ti vzdávam, na chválu ti zasívam. Lásku ti vzdávame, Pane, Let us say, Lord,
životoch. Here in the city, Lord, break it, Pane, my spievame prelom. break it, Prelom sa, Pane. break it, Prelom sa, Pane. break it, Pane, prelom sa do nášho života. break it. Prelom sa do nášho srdca. Pán je dobrý. On je dobrý. Jeho milosť a milosrdenstvo na veky trvá. On je dobrý. Jeho milosť trvá na veky. Pán je dobrý a jeho milosť trvá na veky. Pán je dobrý a jeho milosť trvá na veky. Pán je dobrý a jeho milosť trvá na veky. Náš Pán je dobrý a jeho milosť trvá na veky. Budem spievať o tvojej sláve, pokiaľ budem žiť. Pokiaľ budem žiť, ti budem spievať. Budem spievať o tvojej chvále, pokiaľ budem žiť. Pokiaľ budem žiť, ti chcem spievať. Tak ti spievam, že si svätý, o svätý si môj Pán. Svätý si môj Pán, a dobrý si, a dobrotivý si môj I will tell of your goodness, Spievame o tvojej dobrote, Pane. of your loving kindness. Milujem tvoju My dobrotivosť. God is good. Môj Boh je He's good dobrý. forever. On je na veky dobrý. I will tell of your goodness, Môj Boh je na veky dobrý.